11 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷоми боздиди давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ менамоянд. 11 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Пекин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии Чин самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд.您好，我在纪录片，欢迎你们来到中国。好，非常感谢，感谢。好，شما جوای پرزیدنت به شهر پکین، خوش آمدید به شهر پکین خیر مقدم میگید. مطابق قانون جمهوری مردمی چین درباره مکافات‌های دولتی و عنوان‌های فخری دولتی برای سهم ارزنده و مساعدت بسیار ساله در رشد و گسترش رابطه‌های دوستی، نیک همسایگی، شریکی، فراگیر استراتژی و بنیاد جامعه سرنوشت مشترک میان جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان با اردن دوستی جمهوری مردمی چین سرفراز گردانیده می شوند. پرزیدنت جمهوری مردمی چین سی جین پین، شهر دوشنبه 5 ایول سال 2024. به صحنه اردن دوستی جمهوری مردمی چین با مشایعت افسران قراول فخری وارد می شود. از جناب عالی محترم سی جین پین احترامانه خواهش کرده می شود که به جناب عالی محترم امامعلی رحمان اردن دوستی جمهوری مردمی چین را تقدیم نمایند.